Shun hiwi rani hili razangai psychorally
Mashun hiwi rani li razanga psychorally la dishita project chrisomingli salam sadale mashun hiwi rani hi maron zatwa vai sase rani hi maron tata zatwa mamanda ina aruila zangmai khastai khasa lusit kai ang thola khara sangman dalai aruila chosha ka khani razang dalai ina pasok mi gai khalai chosha rungli pam dalai je kha khangani ga mi lo UBC Ukru waina mi mati razang dalai imaka li to alu hile ka singni ga mi la Union Baptist Church Ukru anya registration le razang laga kirasa jene aru imrazang takhle chane jana ringwi Baptist Church waina women society ba shiradle khangni ga mi gala oh che hasini we share aina Pumri Baptist Church associate pastor oja thot chang na than laga women na gatikan khani da radle marazang ai to ang thor phang ni ngang ninga gai ne ka aming khunu lipon oja ai oja na na singga miljo ya sho thot chang ni shaire pumri associate pastor assistant pastor ne jana humbung wai na aka humbung ti chan hong mati sang dalai ni shaire China LBS Baptist Fellowship Ukruwi ena isi committee gala youth pasit thra isi wi chaplain oja imer na than ga ta dalai ang sing ninga migala Ukru Fellowship na ta dagle ping okay ni share isi wi chaplain hili maning dalai isi oja imer na isi lamlang prung Sekor Church mati wi fellowship ba ga ukuli le dalai chi wi mi phu ping nei China isi Tangkru Baptist Church Imphal TPC wenala isi ocha phanga tikan phanga kat leina thumda la si ninga migala okay ning share how buglali care number 241 he sang room re chiwi thili how bok se hai TPC we tikan Oja Victor Molto ana rakhui mire Juti Changli siasa khui khai di Changli isi wi church secretary na pangron noi program ana rakhui ka mire Kokrum rally 241 samangai ga sai koron na ngani ka dam son ningrum sai
la sia sa se kaching ramli khalaya he awa naming tharma theng merino noi lukhamashan makhanga che legacy ithum uitungli tasung milo nali sitkasanga mangla hyak kana arui pung atam hili nali yangada se aksa noi gathara pamde kuisang milo matailak kena lamlang ket Baptist Church 35 years kakisung ay nadangda thanra kami wang Krista namingli ningshe namingli masojikate thui ghai merinli hiak khare sanga sakta than kami ngaso kami chidada arila mangasong ringwa ki da khaleya church thui merinli noi kijingrau china richat nauchat mida noi mangla ga tharui nga chon khami ta sung mida rei ga sanga church la sang sak milo da naming singda sia salu shit taleli naming li ring phae apam hili rachang khaya ithum ayaru aina la church sina saka khaya ot ngarut apong saiko reli tam khui ga paya thei khui ga paya sang sak milo the Christ we ming sing da se aksane aru ing shun chong we program hi singka ki da ngaran ping gai hili no we mangla ga thar rajina rachang mi da chingri bare na nga so mi da than mi da kakup aina dangda apong saiko rejili sasap khwai na ming sing da se aksane program ni chang da khle mi phu ga chi wo la sa ki dakhle matui mi ki dakhle se ha sami ki dakhle mi ga chi bu tungli no wi khawat makle shok khami jila tasung mas sak mi da chingri waraina sa sap khwai apong sai ko rejiwang Kristo wi ming sing da se ak sane wa ra no wi ka thara pamli kuisang milo amen. Itum the kare church we shong in the kare banglan sa de itum yaw ko ma bing mi ngai mi gai la changbam le kha makhle makra bing la changbam le kha leida clay kala ma mi rang ji bing ni ta de ina aming pasok mi gen tum na mangalira mi kwai kare sa de elevore we shong in the sim ku shong in akra mi nu ar mixa rs function Reverend K. Victor Yang, Reverend Sol Mipang A. Suilang. Elevare, asin po ina akakamilo armixa, RS Pungshin, Reverend K. Victor, kala Reverend Sol Mipang A. Suilang. Siling sunda isi ojani oja Veronica, Madam Theresa, Madam Yongla, isi ketun le hibak ramilu, church shong ina itum tiomai ka pangan sangai. Madam Yongla. Madam Young lam le thula mazang zek makan le to
ma ka ga thum na ran minau kai ari presentation ni pastor wi hi nak tang sara la kai thum program ta man la kai thum church mi khangi le da klini chi mathang mathang tak fai sara masodla aga itu Malaysia yola phingwai nang rum re ara tangkhu ba yola ma jilim ni ji chon nau ji ji chena arwen habok la geisi le chon nau jai ga ta jena phap ta myo lo ocha cha ta cha de jang chon nau phingjin na masodla ji ra sa myo nu chi akhu mu shida itu greeting si issue former pastor Reverend K Victor Young anatam ra khu mi re
Ishi yola pingna matase kahai la sami kahai chivang ningishi kichung kami delaye oja thot na hangda yola ping hiva oda ka yordak leji aman ka kamata yor ni jigo ta lam lang ke dwe na fusho kahai ping hi ka pai mani mane ningishi kichung kami delaye celebrating 35th year Choral Jubilee, Church, Women's Society, Christian Youth Society, Lamlangkate Baptist Church li, shit kasanga kong nai nao bingli ng hot laga, itum kok kiyang gasada, pang shin laga, kok ramatam sampang kang saga, kala kwira kamiya ajili, Remitui the Ningshi the Masot mi the lay. Christa Wimingli Legishia Kalakiyashi Gabaya, local pastor Nathan Laga, Board of Chicken, Society Kaniwi, Chairperson, Chairman, Kala Executive Ping, Ramunga Kala Awi Village Authority Ping, Program Hili. Former pastor akaneda leishimida natumwi aman sakla gahai hili iwivangda atsa sakami chuivang ningishi maswat kachung kami dalaye program healing hot mi gahaya Christa we mingli khiyashi gapaya musowa ping malungui lanme matwimi kathum societies we chairperson, chairman being, Yaugohoma being, kala assistant pastors being, matay may the church society being hina, proholi masot ming room say the hot gahay, special sala gahay invitees being, natumbing sai kurali, iwi shimkur, kala humi Baptist Church we matunzada, ringapa shalam gachung kami dalaye. Matala kena apam hili raga shung ening soda sakrum gasa ishi Lamlangkate Baptist Church we lagi shipping natumni latluida ida da zakmai ga thai sam gapang natumi mangali ida da sai ha sa kang ruma tam masot kami atam sam gapang aman saklagi tuhi ga ha atamli natumna leishi kami mang machila achura shung da paning kami Natumni la vivrana matai me da paning me da church vivang pakra abavung sada proho vivang kapa vivang saki saping sa sereno gchihila pong shok ngai gsane ina vivrawi tui akapashoki chubli hi natum vivang na natum avavu awi shimlui hanmire Kala natum avavuna awi shimli latkuung sambandra hi karinga brawi tuini kasik se asase Lamlangkate Baptist Church pungpa kamiya proho achu rashungda saklagena pari mida nganaw kamiya proho leida klaya yaugohoma itumbing atam alungli Nana nawi church yang sangkavai chipam miching kechiwi wangla ningishi kami eneng soda church wi yaw naw ping proholi yang kada leishida ning haklagina nali masot kami itumi mirinna da achu higata aman saklaga haya Choral Jubilee kamayon atam itumbingli Nawi mangali masot kami mang machila ham gasang atam sampang kang sa kwibang ni shila malamane he manglaga tara ngrum kami rashung mida naraw itumbingli kara somilu kang zanda naraw ilila shichin mi kfai na pang ni horsang dali jishu ming sing da saya sa de kapone amen ina ari natui gidalay daklay tada ine isike lipam daklay tiyaw may kala experience la rumsang kala ning uklungli tiyaw may kahangkwi kangay aka kanila pong shok laga
rawi mengali atam kuin rungai kita da bereshi itum bingwi mirin li janjam sada paning ung sakngai akhli itum na khiyang atam zaran awon lotus hi azak mathalagi ana leidak le apam hi ka chigdali lekle jaka patli terali nga phongji awi ting awi anajina ter tungli hamme tailaga chiwili stem sok laga awan mathala kaina khon ogthi misi masana la phanai kala ajingli khenga tamjaran ter lungli ak akai ter khamakhau kathal manat laga satsu ga pai apong kya khala leidak lei chiwe atungli awi anajina hamme tailaga mathase kaina rakhwan lotus BJP promote ke samaning nako ka vereshi itumbingwi mirin la proho jishu kristen ning khan mi gahaya itumbingwi mirin hi thada og thiwi tungli kashung khamaya mi na yangra laga mathase kena witness sakwi ga baya mirin akatar kar sadali de shitsangi achu ishilam langkate baptist church kala society khani nangrum laga rawi mangali Choral Jubilee celebration kasa ineng soda manglarin itumui vereshirin pakamai chualungjili khangkuing sakngai lagi Jubilee wi maram litiaw meka khinga tamzaran ari in a Bible text pashoka hai Leviticus chapter 25 Hilipa khinga tamzaran ini hita da machukui vrivrahiva anaka pangkhui ka hayam yur Pingjili latlui da kachihana mirin second chance mataka maya mirin kamiwi azakta da pakui Bible chili pak hinga tamzaran kathada ka cham ko ho hi razang glab mathemane ka thada mi kumo itumna thada machukyang laga pragata ai ni hi ka cham shimkul raw sa da oktui da kleya mili mi ga haya lam psychology hotna laga mangatang khirara kha chingkum hang phanga ka ga shunga tamzaran ba latlui da pot pingjila hanni shitji Rauli pam da kleya mirin sila ning khan khami atam samphang shitji aya shimkur khayang ga hai prei ga har nawra prei vujang laga ga har zang laga latlui da ngishim ga kuya atam samphang sakwi shitji Higata mirin vivrana chubliwi atzakhi chithemi dele. Ta jihuti na pingwili ina thada machukingi. Katsangkat atumi mirin li thui ga hai mirin li zakshi hai salala jot hai salala. Chubli mi yon ga hai witiliva atum katsangkat vivrawi mangali ka pa kanga chipa lai ga shia kok ka yanga ga sa shimkur society Shem kamera lagi. Kiwiwang meramva thui gahaya thochanji atum klatwi mirin ni repeat nisang sakai mani. Ina YouTube kanganali Alibaba wi founder Jack Ma ogatwili paula gahaya China wi jang Ali Israel na chingum hangshini ka gashungwi anniversary kamyo na tamzaran ana chili speech fami ka speech ma va mi rang laga invite ka sai nang so da awi executive ka thana ping hi Israel livas gajini apam jili government sing da klai bing jili kharchan va sai chiwi capitalist ping entrepreneurs ping kya khali va samphang laga athumi thai ga kui khani leiji Chiva Israel now ping hiva innovative salage idea method kala atumi products kwishop tak lahi kathar katay shem shokiji kakhani li atum hiva courage salage dahani mulung ping lagi Israel now ping hikata innovative salaga hayang laying sa hauda Jack Ma na hang dak lay baba Israel hili diamond mashok mani ka ogatwiwi
hat mai kap kiji diamond we exchange atum li leji chang atum va car manufacture machine mane ka ogti we technology car we technology kamata ji atum li leji ogti we resources wa lung li le ter tang la ge kha salala Europe na leili thai shirai tingna raha hat mai kap the export ke sahi Israel ni dahan khawat kya khalai salala kuing tok lai ga hayami sa ga thai sa ga shap khalai chui wa ngai na chi tha da ok thui hili achu ma chan la ke na lai dak lai ya ngalai akhang sang sak tali te ina tha da mu chuking laga as Israel ga thahi achu ga tong khna vre shi ma sa salala jihuti vrivrana ka pangkhui ka hayami yurhiba atumui mirinli thochan itum na tra ka pahola bible li jang atumili mai gi shi kya ka kharchan khale chiwang mai gi shi zakashiwi history chi repeat masak ba atumi okatu hili ping pang la gena thangmai la gena okatu hi yurung sa phu ji cha ni in shang du ki sa ne Jubilee kamyona tamizdaran atuma vrivrawi ka sowa t-shirt Kui ga hai ping jila kalan milu shite rao ga sa ping jilila aroi ta dak ning khan sak shite achu tangkul vare shi itum bing atum da da masara mate masara dal mani kui ai ga itum mahan mirar mani lo kui hai ga mahan mirar mani jang rao salala makla mirar mani ka thasai ji salala crystally shit ka sanga mi yur tangkur vareshi now itum bingwi mi rinli sang sak ngai ba atumui da da otsak ot khui ga hai ji mahan mirror salala itum bingwi mi rinli challenge akasal ga hi jubilee celebrate saga hai church ni jubilee celebrate saga hai shit ka sang pingni iwi mi rinli kashung thamaya vareshi wi mi rin phai kar akakar be pungra ga jiwi commitment decision ga kuya vareshi na samsai chimani nga ka lan hya kating laga mili cho changa ge ne shepa ka sawi ka kala khilai ring ga pha khilai khi so ka mi sam bangra chiwiwang achu isilam langket na yida da kamayon wa lungdi ka shung kamaya mi rin akava kar kuin saknai ogotui ma phamani morek na kamunga ogotui ina larik na pa khina tamzaran morai wi chakashi hi ida ta tiau me ka thiem me ping hang jitla kathara ochila zakashi wi bang shi chin hawichi nana matha me kapda leishi da klejila khama thangai na ba tang ni hai sapiji khya ka me kap kichinga phamnei kachi hila lan pangshap wibang sam khaw wiji lang mai kharda mashit mai kap kichiang ma sot naw nei kichi khani jila mak pha wibang satthi hawiji morai wi zakashi itumbing na lai higatha mi rin hi experience sa da klei itumbing wi mi rin la masam ga phangla maning mani mak shok la maning mani shok pa pam sare kazai kora makamatawi otsapchi yui khui laga achui itumna jubilee celebration ka sai nang so de higata hi ma phamni higata hi we na chishu le ilinin khan mi ga haini kamata mi rin leidale de thai ga koi enang so de isilam langkai baptist church le de klaya leigishia yaw naw ping kala rang rum de klaya ka thana ka shura sai kora itum mi rin li chui khamai aka khangkui lak se gi chi hi po ka ngai nei chi ina ka haula kena rivrawi mangali bible text aka kani hi pa shok laga kupsang ka bai sa hauke chui wang ina shit ka sangai itum bingwi mi rinli uklungli tipsang sa kangai kamatawi ning uklung lai kawai Philippians chapter 4 verse 8 li pa kina tamzaran ivanaw bing kamata masot sampang kangi kamashung ning ka hag masun kathar kamata kala kayaga ka higata hi na tumwi ningli saptit hayu uklung hi pang shap le lake na ina sa shok dak le hi uklung li ga jangji sa shok le matui ga shok le
uklung hi thar phokai kha hili pangshap leidali chuiwang itumbing bivrawi mangali kashung khamai khamatha mirin hotna se jaka itumi uklung hi khamatha khamashung darkar sadli chililang meida itumbing wi mirin li hotnang sakangai bible text aka Colossians 3 verses 12 kala 13 jipa shok rumngai Colossians 3 12-13 Natum Varewi mina Ana natum li leishie Kala awi mi sakavai kapangkwi Chiwivang ina natum kalata Lumishan gata Ningai gashi Kangahui malungkanim Kala chikami hi gajon Kangavai tada ngavailu Natum aka ena aka suming roglu Kristana Piao kami tada Natum aka ena aka piao mi ngarok pelungra Hi karinga bribrawi tuine Kashung kamaya Mata kamaya Vareshi mirin Hot kana hili itumi uglung zandali Uglungli zandakleji sabi shokni Siena kamata Uglungli Tipung laga itum bimirin pak mai karwa kwai salak segi chihi isakla ke na hangai ina atam ga saka hili chingku matira ga pamne ishi lamlangke Baptist Church ina shan laga atam zaran ringa pala tra ka sambame ishi lamlangke Church saka sha potentiality takle ka thiam naw le la phamli ga pam tra khle kasang naw le le ot la sa thei lagi mirin hot na pi thei lagi ira ga zanga tamzaran church bankruptcy wi mongai na le san ot ras ha pok ji in dukan tiu naw le mathar le le sa ji chigtha la thar ot sa hai la ga shai ga hai ji le amad ma mi le gi sa le ji no ot shichin hai la ga marun la hai ga sa le trak le sa ji no thar san ma ji machuk la ga atam zaran wi I wi dikan board ping le gi shaping itum machuk la ga rawi mangali isilam langke le le dak le ya le gi shaping sai ko re hi tada sa ga pai trak le de le ye de itum machuk rum la ga step khui ji no Jiba Ukraine kalai, Imphal kalai, even Dimapurai nang da vai tu. Mi ping hili ka tong ka hili, itu me relationship build up sa ka vai family worship le bijit sai. Saving box le kuiva mi, le ka bahai mi, le ka chua ini itum tiao mai ka operate ka sa tam zaran. Rivrami mangali sa dakle ot saki so mi lagi. Ramnau ping sai koran na church we kathana ping sai koran na sadak leji acknowledge sa ka bi enung so da khang phing rum bi chini achu iwa tamli siling hi sai oza check na shim hi kup sing ga haini ina yang laga atam ga su khamang great share ga tha share sa laga sadak leji ka tong khana kup cha da mi laga rawi mangali ot cha ka le lak sang dak le oti chingkum khama ka da le mer kun khawal li kup sach tawal la kup sang ship ina challenge sa ngai ba iram lam lang ke thili ka them nang trak le ka sang nang trak le li pam khama ta trak le sa ka dei sa ka ship trak le ka chi na ok thui ji lim ship mane rivrawi mangali ok thui dak le ni chui wang ina itumi ka them hi ka sang hi sa ka dei sa ka ship hi pro holy akishi horsang laga Vareshi itum bingwi mirin akashi challenging sala gahaya mi ne yang laga ngyo khui ga paya yang laga mathaya da shan khui ga paya mirin hotna se ngshoi lagla achu so mi dakla hili matai khamai so khami chwa lung chili isilam lang ke brawi mangali pakhamai kar shap la kredi shit sangai tangkur ungramli janjam sa de itum association li pakhamai hakhamai contribution sa shap kredi shit sangai ilila rida Ikida ka pa atam sampang kang sakchui bang saiko relining gishi kami eneng so the church running so mi the pa kamay chwa lung jili sakrum da
Rawi mengali tek mate kan nasa ke Lam Langkit Baptist Church, Women's Society, ke Christian Youth Society ni saranu ke cihi susah lagi ni rawi mengali hansen ni share. Legacy former pastor Reverend K. Victoria, Mishla Kairi, Nakala Shimkur Ministry Mahaba, Sarano, Kala John Nauping, Masola Ning Mumla and San Mikaivan, Nishishaye, Adum Mirin, Ringamilo, Rimpamilo, Ransom Mirano. Arilla La Dushiri to Masola and Arum say, Logo he will break her, and a la and are, Judy Zangli, Tochan Kalame. Ram hiwe aunga amaker ele pungnang ana rakhui mire masolaji breaker wain ngana rum se
Rimikapta itumli kasakwa jiri ningashi midle. Atsi Lamlang Gate Baptist Church we 35 years kaga shungwe. Koror chubiri hiri rasang daglaya. Church we pastor bing, deacon bing, kuwe aunga hanga bing. Kala church we nera jang daglaya dili case bing. Iram yolabing sai korona hidata matanda tup unjang kami bang iram kuri kuwe mutun sada detum sai korore ingshi pongshokle 자는 소다 아츠 람랑 게이트 Baptist Church Women's Society kala Christian Youth Society we 35 years kaga shungwe koror jupiri 1988 to 30 March 2023 hila shungda we history he Vivra Anaumera Mangna Gatarawi Ming Singda Ina Hi Krakamine. He program is sangami wang in a church in the envelope no akamidle. He passed in a queen. Presentation we atami church secretary na rakuiga mi haruno. Kathara mai da mathai to isn't. Isi 35 years kak sung wearing ka pa the church we chong in the church li otram chimi gai pingli panglan sangai da klini kresa de itumui SN pastor kala Clark sami gai bing ina aming pasok mi ge na tum matam tang di rami khwai na tum di kresa de El Zenit asisim kun rang ning milo elesa ting chan so rung sung El to yo R to Izar VS Adonis, R. Horingham, L. Hayui, L. K. Somipai. L. Zenit, L. Sating, Jian Sorungsung, L. to Yo, R. to Izar, VS Adonis,
R Howringham, L Hayui, L Kesomi Pay, Atunumara Halashim Kur, we may being Akrip, Rangning Milo. And Tragizne. Chikora. Yes. These are Puliwan Magamla. Kala Chiling Sunda, she pastor in charge, AVS Jona, she Shimkurui, me, Shock Mirano, pastor in charge, Kanikali, issue we hit the presentation Hikitane, issue we pastor Saksa being a Tikan Lapung, Tikan Gapung in Quermaster Lasa, Chogidar Lasa, the Traka post Pung the issue president Yaudakli, highest post in the Yaumi the Clean. Kakne liara VS Jona Shishim Kur. Ami Horneshim Kamla. Chuitili Choir Director L.A. Mishungam L.A. Tanrio. L.A. Mishungam L.A. Tanrio. Itu mara tikan waming patau ran itu matang shock miranu. Umriel lesson, Victor lesson, Kashim Ripung, Hangray, Ramrer, R Yarkam, Queen Ai Lung Lang, VS Mering Mi, VS Leishila, Bimodini Ramrer, Leishimi Rungsung, VS Nicodemus, Stalin Kapai, LK Ung Nausui, VS Honray, Aimson Ramrer, VS Maringer, Emerson Namrer, L.A. Yanglung, L.A. Chonting. Ada tikan bing yau gini. Choir director. Hangai tadi isu posi cungna miakan cungna pungai confused kind of presentation kayau lila isu ini. Ari ina pata tak lei dikan bing nei Emerson Namrer, L.A. Yanglung, L.A. Chonting la ZV Leishi, VS Joshua, L.A. Ungkui, VS Tarachon, Kanting la Ramrer, VS Ngacham, Jianpam Leisen, Rungshim Rungsung, L.A. Shimriso, R. Amon, L. Aring, VS Wonterla, ZV Ngalengmi, PS Shinmi, Pauter Ramrer, VS Ebenezer, L.A. Masahau, ZV Ningwon, L.A. Cherry, Irene Layson, VS Somi, ZV Rishingung, L.A. Matodmi, L.A. Ngyoting, Premi Ramner, PS Jemima, VS Masobam, VS Sinawon, L.A. Lucy. Isi singkum tumada panga kakasung li dikan 55 na pumigay na.
มาทางนี้ขังร้านชาไปเมกไว้ชีวิตemployee being pastor helper ตั้งมีได้ชีวิต Sunday school superintendent ชีวิต superintendent สามีเด็กเลยour titus ขังเทวชีดิกันสักสาบิงพุงบวมเด็กเลยนี่ superintendent ที่จะไม่น่า our titus ลีเอาไว้ปังร้านชาตัดชิมคนละก็คุยมีเรื่องนู้ ขังร้านชาไปไม่ไฟติกันวีจังที่ชี Sunday school staff ช่วงนี้นะ Titus lesson vs Haurila vs Tingwila มายวนรำเรอ NEVS LA รำทิงลา PS Lakshmi เงินนั้นเรพุง ZV มาสอดมีเงาพุงลงแรง ZV ยาวยา vs Peggy vs Memory John Mark LK มาทอดมีมาทิงมีเลสัน L นิงริชอน vs เงียเร ZV ทำสิงพี vs มาสายัง LK จังงม LA งลาซุย ZV ฮรามงม LK วอร์ปมลา LA ชันตัมทีมีออนโซปีก็เลยโซโร Sunday school. Our Titus Vizika quit. Wala. Our Sunday school stopping name. Chiling Sunda ishi Kangan Sabai Mikvai pastor helper. VS Mercy LK Sita, Wan Sorin Rungsung, Pungriwan Ripung, LA Yamipam, LA Shimripam, VS Trajon, VS Menashim, Latim Laysan, LA Chumirin, LA Pamyo, LA Laya, Jolly Laysan, Laysa Laysan, ZV Tingamla, L Mimi, ZV Mwatmi. I will list the ishi members hagas hawin update sai the klini shimban khai yola sa gai bing sangbam the klini hili VS Mercy LK Sita Wonsorin Rungsung Pungriwan LA Yaimbam LA Shimripam VS Rajon VS Menashim Latim Laysan, LA Chumirin, LA L Mimi. Chimitang Zangli, she Chogidar Pumikai, VS Lishimong, ZV Mayonmi, VS Tung Jipam, VS Pumpting, Ashimatil Lang Medeshi driver, Ninkangam Kapai. She instrumentalist, VS Messiah, VS Totsem. Totsem. Arahili in a Patakaili. Makakui Laisaka reception ni Hili Mirakui Laisaka reception Maninka officially Rakui Mikvai and something that the Kapok Sanai Araituna your Lavivak Mine Rekvai Saura Ishi your Lahi Trakali the Klini Itum Pangi Mermaid the Pefra I your lawili sadai lagi to me Shangnawi Maktel Trakazang the Clinics Vina I mean Kungwi Zangsal Kungwi late Ninkanang Yamibam Larin Sarah Leishila Veronica
Longlung la, Wan Sorin, Jingjer Hor, Tingam la, Peggy, Annabel, Ningyao la, Tonshim, Lanting la, Vasti, Tingui la, Memory, Esther, Nani, Paishola, Yang Michon, Judith, Gloria, Tam Singpi, nutum na stage wak shok manlo. Tam Singpi, Mary Chon, Swining la, Rinting, Romy, Tumi Chon, Sarah, Juice now. Rinjui la, Totwan la, Wan Pem la, Bino, Kachang la, Lungnim, Ringyao, Mayola, Pamyala, Shimri Wan, Nim Shimpi, Chirchomri, Chingmi Bam, Pangaila, Ringshila, Bachinla, Tamtree, Tanrila, Linamla, Solomi, Penmila, Ashanao, Talen, Wonnipam, Somichon, Kumterla, Terkat, Yaya, Somichon, Kapai, Achon Myanmar, Tingwan, Atumi 133. Ili aruin lis pata kaili imacam ne dali saka report ka samilo da itum ni ko mozao da mistake le saka mra ta itum na kashap endang da lis outside ga mangui kwai da lis outside sak shok ne ili ishimazang to wek ji ili ka samira kai kali berit na kai ni yola pingba
Paparadley, Ari Athang Hangada the Hili Makape, they saka reception ni Kangan Milaklo ishi Yolau Pai Church we presidential Pai Hili Kuya Mukui in Chokotagi Tasakawe. Chivang in Payang exhibiting the reception, Maninga office the Kangating, find to meet at the Kapoksan. Your loving ishi church na Lishlakin. Lishlakin blanket color bedspread. Spread now he little she's in the church remembers how I middle the little President Sunday, little Schneider, little mini traily. In time to do better, Muzami the Shurukumi the Clayvang. Ari sitat kai na atang hangan giz ni si functionary sami da clay ashimati amai saman yarpam si secretary khani on sopi ena zv sorin atum la jubli wing pa sa da banglan hi khangran khoi mi do si amaker na ka som yo smai a som yo amma presentation church song은 아주 뭐 얘는 그당 사사를 Tang yo lao jili inu hui la gamo khamya kai wo mile mahang lo aramang na chin we ko rum hi itum pung chok le habok re chana atam za la gaina na sang mi sar ka vai sa sai ku ka sang la li itu we la kui 419 hi sang rum se ko ku bui ku ka sang se ha hi issue legacia LPS Baptist Fellowship Ukru with Chaplain Immer Oja Immer na rakhui merano care number 419 itum sai ko ni ga dam son mi rum se
Siasa say. Legacy wedding ling and om ching jak sakva vera. Adam gujida itumi mirin linana and om ching da. Az ishiwi lamlang kate li prohovera. No we are now being lean and now rather. Jingum tumrada hamanga gawi. Prohovera to blim yon the lekale li prohovera. No look mission panning so than the leaning she harco gaji prohovera nali pungshok li shitale. Prohovera leaning she. Our shun with service learning palak, I none rumida. Jingri and Kosanga Hai Chivang Pro running shida mermane. Coco Piwi ring a pa, Kologo Piwi, Pro running shidanali mida. Psycho orally soaking Sarano Gichi, Nana marriage to Christian Galaming the Cesar Pony. Amen.